Talofa lava mahalo le soifua, faafetai le mafuta mai i le whaungangana podcast. O te lelo malamalama i le ngase o le dementia. O unga o le nei ngase, ai o fea fo i e mawai ni whaamatalanga i te tono o New Zealand. O iai ni fisosoani mo i lato wa afia ma o lato wa inga. O au o Dr. Ioana Mulipola, o le mental health nurse o lo ngalue o se whaia onga i te tono o le University i Aukilani i New Zealand. O le vaenga lo na lua le nei o le whaasoa ma Dr. Fuafiva Whaalau, e whaamatala mai aila na research o lo o whaia mo tangata Samoa mal Pasifika i le dementia. O le atari ai fo i le tele o tato fasili e whaatatau i le nei ngase. Ona o lau sunga e te whaia o ngale university. A leo o te iloa o lo o iai lau research o lo o e taita i al taimi nei mo le tato community e whaataula le dementia. I o te le iloa tele le dementia wa o le mental health wa mātou e kawana i eile si o tō mai whapito e au ina e te iloa le dementia. I a le lau te fia fasili at whaamole a Fuafiva. O le ale approach it le o lo e taita i al te minei whamolmole. Ia, le ua whaasolo ta whaasoa le mo o le i mata upsu isu. Ia, wa atonu lena a matata tala noanga i le fasili i le whaawinga ina le mental health po le Yeah. you know, or the meaning of mental health. Yeah. Le whala wa o lau sau noanga i le ese nga o le tu o le mental health le e focus ai o ia ese fui. O le ala i o mai po wha mai po ngase le mawhawhau. Ai ese a ia wha mai a. O ia o se tasida le o wha mai o le mawhawhau. Le ua whai ma au focus in the vai taimi le nei. O le dementia, o le whaua i loa i le last ua 5 tausanga o ono nei tausanga ua a matalava ona mawalunga ia numera o tangata ua a afia i le whaamai le nei ia ele ona o i New Zealand o global la i le vava ai fo i numera fo ia o stats health global wise ia o le dementia lea ua top on the you know for o le mata upula le na lea ua iai le ua o taita ina i se su enga o lo o hawhia ia island groups e kua wha so Samoa, Tonga, Cook Island maniwe o le mata upula lea o le ai po o le ai o ni so enga sa whaia mua o le ai fo o se malama tele ia i tātou Samoa po Pasifika i le nei wha mai ona ele ini wha mai wha pea sa tātou māsani i Samoa ia i tātou ia na whiola se tu lo matutupa nei Samoa ia i uma wha mai ia
tātou vai ma mea ma whawhoma e whai. Ai pe o le wha ama idea e le i aise a tonu a te lea fwena na i aise se lo matua po se toi ina e o lai wha ale normal ana behavior ia ua whai fo ia ini wha amtalanga tātou o le anga le uru a ma a. But that's how us view se abnormal o se behavior sesi o nga ele o le ka ku you know worldview mental health is not you know is we are holistic and you know and from that approach but we're not going to go there today. So le dementia la le o le mata o le suswenga la le o le e faulutala what does dementia mean for Pacific people? O le mafuaanga o lo fia a o lo tilo ai ma whaia le topiling la. Ona o le fia sueina le a matana ieni a la ieni narratives po ieni a suenga e specifica ia Pacifica ma le dementia so we can create our own meanings about the dementia. Meanings ma le ingoa e whaingo fie ona talia ina e o tātou tangata. Ona o le mafuaanga ona o le aele o le stigma for inga le associated with mental health mai le tātou worldview. Ai o le mafuaanga lane o vai se o le susuenga la tolu tau sanga o le tilo i se ingoa ingoa Samoa, ingoa Niue, ingoa Whaatonga e malama to e whaingo fie ona talia ina not only the older generation ai whaingo fie foi ona malama mai whanau tukutuku ai. Ia ma le lona lua o se fuafuanga mai se suenga lea o le developing na la le tātou ai o assessment mea ia fesilingia ai ma testa ai pe su e o tātou tangata pe maua i mai wai te leo mea na le whaonga ai ia fua fesili ma le whai isi atunu pe created isi atunu. Le wa tele na whaonga ai nei tutonu whale mai e testa ai o tātou tangata pe a watu la ma symptoms ia o le i forma GP ia ona refer le ai you know somewhere else le memory po le specialist so sala o le suenga la na le ai e fa uma le tau sanga le ne tau sanga muli ia o le la sa uniuni atu ia e tau no o atu fai ungol tau fai ungole o le suenga o uma ona you know on fai ia me. Malo sau noa. O te whapi atu lau sau noa ngai mea i o assessment tool. Pe o mea ia o le e au tō wa ata tangata ia na bifolo leo peni ma le apia le vaenga lai le situ ia nga tik lea ia len tata ua le ile amatanga o tapo kalame. E tilo mai tātou i ngase ia ma mawhatianga. E tilo mai tātou tū ma le anganu. A lela a tātou au tō wa atu i sa ili fo mai. Ia na assess leo tātou ia pe whaisu suenga le au whainga luenga e whaonga i la tūrsia mai isi atu nu. O se research pito sili ona tā ua lea mō na i o tātou tangata le research o lo e ngalue ai nei. E sa o le leilau sau noanga le lava o le malama o le tātou atu nu. Me sea tātou sa mua. Wa o si o tina fo ia o maua fo ia i le dementia. Ele o iloa fo ilai mata o te le iloa ele si vaenga ia wa ia. O le te whainga luenga le heo. Sa tau na o iloa. Bo toi manatu atu i taimi ua sola. O la sa iai ia whaailonga. Sa iai symptoms. Ia o le tele o le mata o le iloa. O le sina me o lo te piki ai lau sau noanga o le lava o le malama o nai o tātou tangata ai e fōlinga mai o se research pito sili ona tā ua mo le anga i luma ma le taimi nei o
o mo si o tatu atu nu. So e fualai I lo sila fia lo wa ia nei I le dementia. E fa pe fea la ona fa o ngā le tatu anga nuu e fa amala malama I le ngase mo tatu wa ia sa. Ia uia e pe ia ona a mataina o le tātala noanga. Ia, o le ngangana lava le mea e tā ua ia te au lava ia. A tonu o le fesili pe whawhena whaonga ina le tātou. Ia whaingofia wa o le ngangana is part of culture. Yeah. Ma o le sifo ia u I le taimi o I luma sa ua I lea fo I le ingoa le mawhai lea o na ieini upu e tatau upu whaasamoa e tatau na whaonga ina. Ia wa le dementia a e whaapeo ne whaamtala ina whaasamoa le definition o le mai le ingilisi. Ia o le e umane a ua le anga le utu le anga le mawhauwhau o se ngangana lata mai. Pea e tango e whaonga e whaaliliua I le whaasamoa. Ia ula o le ala e tātou a whai tātou te wawa ai le ngangana, wawa ai pole ase upu lata mai e tātou te whaonga ina e Samoa. Ia ave ese ai le negative connotation ma le stigma le ai e attach I le anga le mane, you know, pa le vaa, you know, things like that. Wai e te whaonga ina tu ai ngangana na with a humor. But it's not so much a humor for other people. They suffer mai ai le whamai le So o lesi lai tū le na o lea e a tonu e se taimi o I luma. O lesi foi I tūna o lea ia wai o lea fi I to tonu o autu o le whaia o suenga lea the way I am doing it now. O le not only o le whai o, you know, o se ngoa, ia po se tool, ia momoli atu fo I male whi au I o tātou tangata. E tau mawhai e whao ngāle ngana positive ngana based on whaalo male alofa. Again, that's our cult, that's our values. O le tātou wanganu, o le tātou wha tangata Samoa. E tātou te pepese o le alofa male whaalo alo. Ai a whai e te e iei o winga na e te whai ma o fele whaalo alo male. Ia ula ia o le tau whai e toi whawhangu mai o, you know, o le alofa male o le a e whaapea ona sui ai lo ma whau e toi tala noa pe tiro foi pe wawa ai. I nai a inga ia po nai no matutua po ia wale o le vai taimi nei sa whapera dementia ia tau sanga e tele o le whaama ia tangata matutua. A lea la ua iloa nei, ele o se whaama ina tangata matutua. O le whaama i le wa mata ana lawe vea tua ele au fast food 40, from 40 on o le wa mata ana diagnose ai ia le tupulanga le tausanga na ele o le 80 ma le 90 ma le 70. So ia ula ia o le ngangana le mea tāua. Ia ma le whaongala o tātou e whaali atu ai, action, rather than a whaila ai e whaatala noa ina ia matau. Ia, na tō ilua le, au atu e whaia ia tō e whaonga ina ngangana na whaaula le ngangana. Ia alae tātou te leo o iloa o lae mawhatia ia na isi ainga o lo a whaina aima matau mawhai e tausi ia leo lātou tina po le tamā, po le anko, po le to olua o lo sister, po le to olua o lo o lae e severe le onga o le whaamai lewa mawai. Ia o le atonu o le long term wele nai e te au ia ma
Pei ona o tā ua e le taitai o na wawai e sele tātou culture mai mea ia tātou and the work that we're trying to do. Ma prevention, ma intervention e tātou tama whai e whai a wā se manuia po le a wā fo le whaalau te le ina o le malama lama o tātou tangata. Ia ma accept a talia le, le onga to talia le impact o le whaamai i ainga. Awa a whai e mawai. Ia ona e le to e ula le ma whai wā lawa e o ia. Ia ona e le fia le pe a whai o la fo e whai mai isi tangata i ro a inga po. Wa o le isi tūna ia te au lava ia walai ona te le nei o tātou tangata wa maua le whaamai o isolated mai i o lātou e kālesia. Ona o le e mamai e le mana o na le e vai ane le au lotu wa sui a mi o le ia o tātou malamala mai i ia me whapena ai o la ia o le a whai ai o le pānga o le tātou ngā luenga o le tama whai to e mai le positive thinking and positive side la fi mai ka ko culture. So they can not only treat, others with that. Yeah, but also kako sa kung alofa sosoani, sosoani na inga. Ma lo sau no e sa ole le lau sau no nga i le mela le ole e ko peka i le culture. I le kako values la i ole alofa mal fa alo. Ia man tua fo i o na i o tatou matua matutua. Ia ma i la tau wanga ngase. Ia le vale na o le alofa. O le alofa mal fa alo mo i la tau. O le iloa umai tatou. E fa alo tangata la titi tangata matua. So o lai to tonu o le tatou tu maleanga nuu. A tatou values la ia wa e sa o le leia lau sau noanga. E tutu sa le leia le dementia la le ile fa awinga le tatou tunu. Ia male mātou fo i matafa i o le mental illness ma le mental health. Mantua ese a level la ia i le tangata male ngase. Ia na tasi ale ta o mai o le fa upunga ia pe e fa ula fo ina le ia ia e ngalo ai o le ia le tatou tu male anga nu e mawhai ai e sa o le lei e fa o ngale le positive language. E mawhai ai ona fesosoani walanga whainga tā ia wa le la longa le ia au ona o le ia si o tina o le mau ele ngase ia wale o toi tutusa ai fa pela o le tau mawhai e tau si a le fa longo to ia si tala sa ui mai tua ia ele whaingo fia e sa o le lei lau sau noanga wa e ele taime mau ele ngase ia na le fia ila ia tonu I mean o i tātou umalava sa whiola masoifua nei i Samoa. Tonu le e malama le ai i le whaatalanoanga i le talanoanga ia mani manatu fo whaale. Ia e pei, ia e tofu lava ia le tangata ia, malona malama and, ia i fo i o la tau choices e wha leo ai o la tau malama. Ai a tonu ona o le umi fo i o ngalue i ele o se mta upu mua fo i leo o le hafo susuina. Ai pei o le mta upu lea ai e lalo le whaamalu o le mental health. Mental health. Ia o le mawhauwhau le wa ka ufo le upu o i lai te le na i lo interest i ngā luenga i o te whaatino ina po suenga. O le ngana whao ngā e whaasua ai pe whaaliliu ai pe ia malama se so ila lea it's a languaging o upu ia o ila la interest ma siliat wai le high le interest i le ia sao le ngana ia sao se whaupunga ma ia whaafai o na malama ia i o tātou tangata ma talia ia upu nei ma ia wa o le ana tātala noa ma ta o le mawhauwhau e tu a whaila te
focus ala na I le whaamaile o le neurology o le whai ai so o le whai ai ma le mawhau so o le whai ai I le ia tātou o le whai ai e winga lasi le upu ai mawhau tātou whaonga le whai ai e refer le whai ai le I o whesa o le mawhau. But we are using mawhau to refer to the whaamai o le whai ai. So, wa o le whai ai a le a whaina I ai tū o lo whai ai. Lea a laina tupunga mai la whaamai au. Le makua ke lea o le au. You know, the mental health, Inglesia, depression, anxiety, dementia. Yeah, o kusa wa fia part o le e whape lima. I can't remember. Yeah, parts o lo whai ai le vaina. O le pātala le a whaina. O le whaamai fo ilale na e pēla o le dementia a whai e memory Ia wa e whatau a ngalo Ia o isi time o le short memory. Ia o isi time o whamau le long term memory It depends ala I le picto o le whai ai le a whaina. Okay, loinga foi, that's where the other mental health comes from. Isi foi ia isi whama. Pa le dementia ia te o le you know, o le susala o le whaongaina foi la le mawhau pero mai le amatanga o le arte no fo mea. Mawhau whai ai mawhau whai. So I was like ku ngai foi ngale. Mawhau it's more like abstract thinking. It's not a thing. It's not a thing le a whaina. Ale o le ale me wa lai ona tātou whaongaina le mawhau ele whaonga le whai ai e align. So this is where e alaina complicated ia le lana o whai atu sa o te whaata waina i le sao o le whaongaina o le ngangana a le sao foi ai se upu e mawhaila vai tātou o Samoa ona you know, ona whaise upo e whawhaingo fie, malamalama e tu sao atu waile winga, e malamalama umaile winga, male a whaina, male a lafo e whaingo fie ona malamalai e tātou whanau, ia e whaiwhai ia wa e whata ua ina fo ia te a ule le pitola au le whanau lea e whaia I le tausinga, le tausinga, ia wai tere ainga wo mafuta iai wa, le tausinga o la tau mātua, po mātua fo mātua. Wa whaina you know, ile whaama, ia wai le se mea whaingo fie, ia nā po sauno, le o se ngaluenga whaingo fie, le tausinga, o le tina, po se tamā, ua maua I le whaama o le ngangana la o le e langa is the most important I le a o le ngangana fo I pe o la ia fi uma mai ia mai si you know very I mean different aspects of the kako who we are and what we are yeah o le aveina to le fea o le ngangana le la whaongaina e te aveina to le fea I au mai po au you know our students so yeah it's very interesting stuff So o se pad lau research la lea for fever o le iai la ia o ngangana la ia o ale whaamala lea atili o le silafia o tatu tangata I le whaamai ale o le dementia. Ia o le tusa o le mata upu lea ia o le titila mua po le asaingoa e whaonga e Samoa ia whapena fo ia na isi island na isi vaenga ia o atunu o Tonga ia o Cook Island ma o ia wai ia ma teams fo ngai e tilo I upu ia lewa ali mai nei ma whaali mai I le data collection e nga whai le second year. Ia ona fili ai loa lea po le ale upu whaingo fie o le ale upu
most relevant i le beliefs o relevant i tali tonunga pe relevant i a Samoa i o le upulu o le nala la tawhangai ia maamata loa ona pe promote ai fu inga le ia whaamasani i le talanoa ma le whaongaina o le upu ma le ala alu atu ai ma le ma le whaauminga po le whaupunga o le upu pe ai se a wa iei ai se a ua tau marana o e whaonga le o te loina foi a whai ai o le whai o le suswenga ai ele upu le I am sure e foi le au critics e Yeah. foi tangata o le a whape o le alme whaonga i le na upu ia ua ia e le ise meu ia whai ia o le suswenga ia o le languna ia o le suswenga le atonu o le ise upu e a mata ona a mata ai e whawhai ngō whiai foi ona recognize le government i mea la kau service ma me whapena o le mea momuale na ia o lona lua o le fausia lea o le tū e whaapea ona whaongaina ai ia upu ma whaaliliunga o peila o ia wa ma tua whai testi e whai mai o le functional test o le cognitive test ia e mawhau i popea cognitive ia ngai mau fau le pole ale ufa sa moa e mwhai malama you ended up with absolutely ia ngai ki Yeah. kilo le fesili ki kilo le fesili po i ku ainga o ia what are the different aspects of the mind or the thinking is part of the cognition like ele fia Yeah. le ia ai ato no le to tele le ai whainga mga whaatasi ma mai e fo ia some whaukuanga and advice ia ma also tilo i tūsia some of the minority lewa o ia some of the cultural groups lewa uma Beila o le Mauli the Maori one lewa mate wale yeah, that's the Maori word for dementia. So mate wale. You go with the definition a Maori le upunga. A lai sau wai a fifi mai ai le meaning or forgetfulness. Bole ala lau fa upunga mate dead. Vale. It doesn't matter because this is the word lewa agree ai Maoris are most relevant. They are define la go thinking and worldviews and what it is. So that's exactly what we trying to do here with well I'm finding out more if Yeah. because for language a konga le awo loinga wa le wo mai le stage ne I'm looking at the oh my god e makwa ese mama I think Tonga and Samoa they have a lot of similarities, but very different from Cook Island and Niue. So yeah, so Ringala le be o le fata waina o le tawa tele o le whaangangana ina, o terms here, o health terminologies here. Yeah, I might say for o le winga, winga po meanings ia wai fai ala kala ia u palalangi e makawhainga ruenga. That's how you see it. That's not how I see it. So that's how we see it. O ngā, wai ai lea la kuku ngā, I'm coming from my cultural lenses. Yeah. O le mea lau ngau ke le agree with, le view, because o lau ke, I'm using my cultural lenses e kiki na ele is not gonna, yeah. E sa So, o le lei. O le ala sau le mela le unique a le language ma le world view a le kangaka ia i langa couch. I le mela le ia i nei tātou i nei New Zealand o le kasi ale terme o kākou uma Pasifika. I ko kongua ai o le health. ia uia o su enga whaapea ia lea ka ua kua i le Young New Zealand ma New Zealand government ia ma le Ministry of Health. Ele,
that whole umbrella term, that was the history. Or the Mm, whawhaingofiinga malo New Zealand deal with all the Pacific Island. Yeah, must shove under this mm, big umbrella Pacific Island. I it, we have similarities, but also very unique differences. mm, Mea lana ngā e le kai inga whikauia i le ala wau aringa ngana. E iei ka ko upu e wāwala lata. E fo i upu e makua e sau le meaninga, e sau le whamakalanga o le meaninga a ngiwe po konga makua o whako, oh mm, no, that's not what Samoana, yeah. peila o isi upu a le. So, e le mawhai la ngā kako lamt whaakasi whaapea ai, whaapea ai pia. Mm, And it yeah. kawanga acknowledge the differences. And the same thing, for me, the same thing, acknowledge for the differences, the mixed culture. Yeah. Wa le ke kalangoa with culture. Le ke kalangoa with culture. And o le foi au ke anwa kwa ka kalangoa le culture i le Samoa culture. Mm, mm, But ia was shift for ile ka definition of culture ya ka ua ia. yeah. For Mm, example, ya ua ia will shift will no longer 100% Samoa. You know what I mean? They were floating. For ya ua ia mala fatino inga wa unga luenga. They were all float for inga le yeah. Samoa Western, and then I'm really in the middle sometimes. Mm, Or you take what you learn from the Western and work out there, so we, ulai, it was shift for ila la la me la leka ke vai for ila inga ko whanga ui feel like I mm, mean, e whangongoa pa whanongoa kui i kako waka ngaka o whapea, oh, she's not Samoan, she doesn't speak Samoan. mm, It doesn't matter. They speak Samoan, alai, e, o lai whaianga wha Samoa. O lai behave i le mm, behavior, le value, o le whaaloalo, ma le alofa, ma le a. So, o le la their culture, the young New Zealand, is also very unique. yeah. Oh, I must point out, I admit, yes, I'm Samoa, but my culture has shifted Yeah. definition wise. Mm, They were all Western educated. So look malama my me or there I help. It help. mm, I can improve me, like for the benefit of Gaku community. Ngay me na we ngay. mhm. Ke fia iloa le lo fina ngalo Mm. i le spirituality. O ani a wala e whaonga ai le ola wha le anganga la le fisosoania i lātou ua a fia i ngase la nei e lua o le mental health ia po le dementia ma o lātou wāinga. Ya ole ai wakaku we loa ma sila fia voi. Lo kako kupua ia male role o le fa fa Christianity, fa spiritual. Mm, ile kako foi kupua ya. mm, And for inga ya it's the same thing with the culture because le kako iloa le integration in between culture and spirituality. Ia lai tēnā fa kingo kongo e kalesia mama. But it's about your faith. It's about your relationship with God. Yeah. See, I was talking about my culture shifting, like shifted. mm, Same thing with my spiritual being shifted. If I use an example like 30 odd years ago when I first arrived in New Zealand, my spirit was I mean it depends how you define spiritual. Is it spiritual or religious? Well, that's another complication or the yeah. language there. Ole, is it spiritual or le faith? Lo, inner faith? Mm, Or you mean spiritual is being there, attending everything, go to church every Sunday. So ula yere fa liunga lo fisili is about that inner
spiritual with the God Almighty. Mm. And that's all. It's been part of our upbringing and part of who we are and what we are. Because wafifi umaile, this for Samoa, for Walua, at the Yeah. same. So same. It was the same thing. When it comes to mental health and dementia, um, I know that we talked a little bit for Ingale about the Samoan worldview about mental health, Mm. but we didn't really get into it. E ka kele I Mm. o kele I kukongo, because there are other aspects of that Ya'auia Mm. still remain to these days. Mm. Pela inga ua we talk about mental health. I do believe there are easy cases or mixed le afaina. Mai le diagnosis of Balalangi, Yeah. whether the dementia or what. Ale fo e kakiloinga, deep down in our own inner faith and inner self, there's something's not right, from this part of us. Mm. And that it comes for Yakiole individual. Comes where you are with your, the different positioning you were the one said, um, I know there's something about his brain Mm. cell, ile text layer, or le MRI layer, but I also know, o le foi kolo inga ese winga yo ke Yeah. vai, which comes from this part of my culture. So o ila lela I also my Lord malo spiritual, like in faith kind of, where you pray, God, that because you're thinking that part, and my quality part of worldview. Yeah. Yeah. Mm. So a different your spiritual aspect, it plays their part, or its part in different cases, different circumstances. Again, if Abella, everything is gonna be, Yeah. but there will be different circumstances for a single or situations for inga or context where the tool's gonna be there, right there, in the Mm. language, the culture, the spiritual. Uh, so I hope Yeah. you follow, because Yeah. now I'm like, Mm. so that's what my take is. Yeah. You know, it's also as important as the culture, the spiritual, Mm. because I've seen ya uya wa ye fo I inga ma patients dementia Mm. wa over I kingo ya wa over I kingo wa o displaying ma portraying a little in between la there. From here, yes, I can definitely have a Yeah. and Yeah. then that's when healers come in, prayers come in, like, but we also do the the Uh, the brain thing, Yeah. so yeah, so the Sa o le lau sau noanga wai e tutu sa fo I male mental health. Ia man tua fo I o te lea mea wo whaita wai I le tato tu male anga no. Mm, E underline pe e koa le spirituality mea tau te whai ai pe. yes. Pela le whai loa mai mo meo ava whailoa inga o do tafa ma o le o lo fa Mm, malama maina. Le fo la wo malama vai. Le le te le lau vai vai nga mai o le tapo. Fōlinga mai la e te lea le mana o mia la o le information. mm, E mawhai e ona wha malama atili ia vaenga o le parts foi o le healing. E mm. au mai le tofi le mua o le mawhauwhau I le tangata pea o le taimi e mawhatia ai. E fōlinga mai la e sele tele o au matawhai oi. Matawhai oi I le a onga e mausu e suenga. O te intalesi alau te fesili atu I le lau sunga. Mm. I le tele la ia o tiute I le ngata le ainga le a onga ma le community. Whapefe ona wa ia le soifua manuia o lo mawhauwhau. A tonu o le talia fa pu le fasilina. Ia ele
Yeah, o le la wa mafaufa o tue le fesili. A tonu o lela o le fesili la lela o lin ke lela I lo fa I le I le kune wa. I'm always like in between two sides. Yeah, o ka ko ia. Ole e ka ke fiu e le pe pala langi. Oh, I'm gonna go on a holiday 2 weeks in Fiji for o e peke alue fai self therapy. I mean alu I ke alu yeah, if I look for four, I'll fire nails and things like or ke langa o kangaka fai me fa penga pa yo kago elele yalu ala ku pa mai lisi me fa pe to me personally for ingale ma fa le ile fesidi la le o le self care wa fai se fa la velave and o la wa contribute and pe yo le or the satisfaction is part of my self care. I fai o ke alu e fai me fo ingale ala then I tell you ele ise ele ise ele ise like you should be getting that. Oh my god, so nice to hear. But kusa lawa poloka uma ongo lawa feel guilty so for me, if my family, if everything's okay in the family and everybody else, then you have the space to to relax, to not run around after everybody. So wow, because ole self care eh, yeah, we have the families Oh, if okay, yeah, and then now for me at this age, ole kam fai o ngi fesingal wingal weekend. O ke loinga ka ko umaya I know a whalongolongo ni si da fiinga i wo mga luenga ya le me vinga le le whainga luenga 24/7 kusa pick up ke le yo le ofisa e makwai a mai e le kai umanga luenga e whai I koe nganga luenga ka ke whai ai o le mm, e le 5 days kusa la le mea o le swinga kelenga I ke au ia o nge o koe yeah. Facing with us a weekend, I really just take the time out e malolo. Yeah, my fangi mea like savali pole, exercise Mm. or which I do trying to do. Le o But ke koe fia kou peka I lau tali le fisili, lau tali le na au mai o le mito obligation I whaina o lo ainga. Why? it's Why is it holistic. important? Yeah, oi. It is important because I can never, you know, I can never for ingale mua my needs. And I think we all ese alkangaka malanga respond if it's lea because yeah if I go and enjoy like alauke loinga lai my sister is needing for ingale Mm, then it's not gonna be my I will be affected it affected lo mafau ba o mafau fa pia oh you know Lang fesili mai ngi. Lang fesili mai ngi fa kwa vai la ya ule so I know the benefit of what you're doing for ingale o la but mm, it's not gonna help me because o la ke feeling and I think always go back le ka ko upbringing mm, like if right from the get go. Yeah, you can say part of our culture. I mean, it's part of any family. It always that collective and holistic thing. Me voinga ai manguia ke like yeah. is always a thing like it's a simple example. When one of your siblings have more super than they can eat, they will give you, like that. So I think for me, kind of nga example pe kala but yeah, why
even ole affect here in Mm. pe a fai pe a fai ke loinga na okay, the all the bits and the parts of that collective. Mm. Le longa lenga sau no mai nei you are in between. Oh, O lau tali la le wa mai you're right at the no, I think what I mean the in Yeah, no. between Yeah. or the knowledge and Yeah. the yeah. But I'm still like Sa o le le. No, e sa o le lau sau noanga e matango ke foi le whaalongo ona e tusa o lewa o le tangata Samoa ia o lona well-being o lona ainga o le meeting o application o se mea e au mai le awhai e to file muvenga le ia lo seki lo ai e fai ke roinga e au mai fo le negative e o soi fo lo mai le skai mia so you don't know for le yeah yeah, but the mea ia I think yeah, it's for me knowing that everybody's yeah you know and then I can feel more relaxed and can go and do the self care thing, e go sa o le away. e le nga o ka ika it's Mm. not about the It's individual not about the it's individual. it's about our family and our connection. O le ala sau fautuanga mo na ia inga Samoa la ia fia malamalama atili i le dementia. Mm. Yeah, atonu ole wa ko kele ngai o tātou tangata na ua maua ele dementia. Ia ai ele aini services pele ai foingi o ngā ole a foi o kusa le kele o whamau maunga ia e mau le dementia mai le internet. Ai ai ngai ia le te whanau lai yang. Yo la tau ngai o ilunga le internet Mm. fo inga le awa mai ai ia information o ngai ele o keling information o publicly. But yeah, I hope this is the beginning for inga le o le ayengi resources. Pe a yengi I think ole I think they all on the wa kilo fo ilunga kiwi ma wa a kongo la fo ki kilo kiwi e fa long fo i kalangwanga mo fo ile kio ile mka upule ia mare wa ko fo ila ko fo ma ila wa makanga pick up ile awa ole fa ma ia once or symptoms once I lost symptoms nga wangalo mea I getting a worse I don't for my diagnosed lo then that's a journey into a deal like matfamai. Kusala ele kele alangi o ele yangi killing fa mongo ele killing services, killing services. There's no cure for it. I think ole malama o kuinga information ole malama pole ale mafuanga, Mm, mm, ole ale mafuanga I be that information here it can come from the internet from the but I yeah we can how to deal with it yeah. was most yeah male I think let me take I think all of so swangi for your information about the fine ole fai ele mafuanga yeah ole so swangi for i kakukanga ka so it's not it is a farmer yeah male Mm, there's a lot of issues for Inga. I was approached by another group of research about elderly abuse. Well, yeah. I mean, that's something I didn't even want to go in, but yeah, for you, I'm not gonna be in denial if that's an issue now. We'll pick up a kele rest home. mm, For you, yeah, singa pasinga ukako kangako ye. Then I'll be very, very keen to get into it. Lela will approach my early team but elderly abuse can also be a result of the deal trying to cope mm, cope with
the dementia. Yeah. Langa episodes of the dementia ke sila fear. You know, this is it's all about the disease. Ole whaamaile whaia ia whaamaile ma whainga reactor. But if you aki kilo i maka se kulo i kilo i maka e kilo beyond i whafonga o lo ki ngā polo ka maolai mai, you can see deeper inside the old mother or Yeah. the old Mm. father. I would find maile like aggressive. Yeah, and some of our probably some of the caregivers, ele mawhainga, stress from work or so Mm. I've got male episodes lo makua maskoinga and then that happened because it happens. So I think ole I'm hoping umale it, this year we have la kom whainga whai se pamphlet o wale e Yeah. Evanism ka upule mo ke fongo ngay next week looking at a more like a booklet for Parkinson. So I will probably do the similar thing Mm. if I say booklet on the dementia. Oh. But for ingale for our for Mm. our island group. Who's and then probably start from there. Say umala se nongala umale le project le yang kilo lola i ai Radio se isem resource. ka Yeah. upunga whapenga Oh. but ole sia the biggest thing ole si me le ai I'm looking into ole se polo kalapi Yeah. se service se service for ingale efeso so ngai a inga ngai e dio malako o e look after la ko wale welo ngai as a progression for my secure, there will be some medicine a car like over again, but it's not gonna be you know, especially when you are diagnosed lower in the middle to the severity side yeah. So Ia māloa sau noa ia tatou talosia ia lou alofai vai lau research ia e fōlinga mai o le a tele ai se resource o le a tele mm, ai ni resources mo nai o tatou tangata ina ia whalau tele ai le silafia la le i le dementia. mm, Ia mal mental health ia ele ngata i le o le a fia ia e whapea nai o tatou oh, ai. yeah. Mm, Ia o le a talitalia lau alofai vai lau suesuenga ia me pe tato e mafuta mai fo i lunga o le mm, podcast e to e tala noa ai le ia pe awa pe ready mm, ia resources mo le anga i lumanai. Ia pe fo fiva pe ese si me to e fia sau noa iai. Fa mai a mai ele ta por kalame. mm. There, yeah, tonu ole e pau lava le se whaamutalanga whaatauwa a po i nai o tātou a inga le ua experiencinga le a tausinga o se tamāpo se tinao. Ia, pau ale te talo ia maua pia le e o tau le loto te tele ma le patience, kuso le patience ale mea pito silinga tāua. Ia, ai talo atu fo i talo sanga fo i le lau telefon tātou atu no se e fia fesoasoani ma nai a inga la atu no la fia mo se fesoasoani ai e le hengi ni fesoasoani o maua i le vaitaimile nei Hmm. ia wala tele o services la ava no nei o the older people Yeah. relieve service le tele na whaongaina ele au matatua tata matu le se service ringa le relieve like ele dementia Ele o so iai te. ele o iere kai minge ia ai follow for ile o le government le way ngai po fair le mea le ala
falala i ai le le tele o Yeah. o pe ai ni se le ni pe ni ava no fa ia services a wale Mm. a wale tunu ya pa wale a wale tatalo na i ainga na e le anga wa ya wa taste ai fo wa kai lo fo i le tu ainga mafutanga pe a pe a i sesi e mawele i le whaama. Ia whamalo whawhitai. Ia moli atu le anganga whawhitai e lau sunga. Dr. Fuafiva whaalau mo le whaawanoa ina mai o lou taimi tā ua. Tā te tala noa ina ima whaasoa lou tō mai i le ngaluenga o loo o e au nā i le tatua tunu i nei New Zealand. Ia e whaapea fui au suenga o le atalia o le a mawai se fisosoani tele mo nai o tatou tangata o te loa le ngata i nei New Zealand. Ia la uloa mo si o tatou atunu i Samoa. E whaftai lava i lausunga mo le tawhaatal noa ngai le nei aso. Toi whaamanatu ma tā upu sa tala noa ina. O le research a Dr. Fuafiva o le a mawai ni whaamatalanga mo le tatou atunuu e whaamalamalama ai le dementia. O le tatou tū ma le anga nuu o le alofa ma le whaaloalo e ala le i le whaonga o le ngangana positive. E tala noa ai ma fisosoani i ainga a e maise le ua ngase e mana o mia. O le dementia e tele o na vaenga. Ma e fua lava le afianga i le vaenga o le brain po o le whai ai o lo o afia. E le whaapitoa i tangata matutua le dementia e ono maua ai so o se tangata. O le whaakerisiano ma le whaatuatua i so o se vaenga e fisosoani le i le soifua to o file mu mo i la atou o lo o afia. E le o se ngaluenga whai ngofie o lo o whea ngai ma ainga. Ia maua le ono sai ma le whaapale mo i la atou o lo o afia. E le o tele ni au nanga whaapitoa mo le dementia i tutonu o New Zealand. Ma o se au nanga o lo o mo o mia i le taimi nei. Mo nisi whaamatalanga e whaatatau i le dementia, whaafeso o tai Dr. Fuafiva whaalau. Asi i upenga ta whailangi, wa ai lau GP, po o le website a le te whatuora i tutonu o New Zealand. Whamoe wa iese au ngā o whaamatalanga sa tala no ina mo oe ma le ainga. Mo nisi whaamatalanga, pe fia whailoa fo iso finangalo i le tatou porkalame, pe so o tae mai i le e-maili joanna@whaunganganapractice.com. Po o le asiane i le Whaungangana Practice website www.whaunganganapractice.com. O le porkalame so mai, o le whaatala noanga ma le tō whae ata wānuu pero ni se tapu. I sona finangalo i le fisota inga o le tātou ngangana, tū ma le anga nuu, ma le soifua manuia o le mawhauwhau. Whawhetai tele i lau whaafonga mai, manuia ngaluenga o whenga iai ma le mamalu o le tātou atu nuu, soifua ma ia manuia.